احنا الناس بتطالب بعداله اجتماعيه. لخصوا الناس العداله الاجتماعيه في وجود حد ادنى وحد اقصى الاجور. انا علشان ندي حد ادنى خلينا ناس منطقيين ونفكر بطريقه عمليه. انا ادي حد ادنى، احنا عندنا من يوم الاربع 23 يوليو 52 لحد النهارده مفهوم ايه هو؟ الحكومه بتدي اجر للناس مش مقابل عمل، مقابل ان الحمد لله ربنا كرمنا واصطبحنا بطلعتك البهيه. يعني احنا هو الراجل اللي بياخد الراتب في دماغه انه كتر خير انا ان انا جيت لكم على قد فلوسكم، ده كلام خاطئ. نقول له والله انت تاخد حد ادنى محترم قوي، بالمناسبه مش 1200، انت المفروض مش اقل من 2000 جنيه. بس مقابل ده في 4 حاجات، حد ادنى وحد اقصى الاجور بس عندي عدد ساعات عمل ما تقلش عن 7 ساعات 420 دقيقه وساعه بريك فيها ناكل ونرقص ونظبط ونطبل ونروح نصلي ونركب القباب وننزل من عليه